Muslim je zabilježio svome sahihu od Ebu Mesuda al-Bedrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je potirao ashabe po ramenima i kaže istavu wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum lijelini minkum ulun nuha wal ahlam thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kaže da je potirao po ramenima i govorio poravnajte, popunite, nemojte se razilaziti pa da vam se srca raziđu. I kaže neka iza mene stoje ulu nuha wal ahlam ili ulu ahlami wal nuha. Da iza mene stoje oni koji su, neki učenjaci kažu da je to jedno značenje pametni, razumni, a drugi kažu koji su punoljetni i pametni. Da su to dvije riječi različitog značenja. Da stoje iza poslanika, oni koji su punoljetni, koji su pametni, razumni, tako da mogu zamijeniti eventualno. Znači, ne treba iza imama da stoje ljudi koji ne poznaju propise, ne poznaju, dođe da se ima, treba imama popraviti, mora neko, ne znam, tamo iz 5. 6. safa dovikivati se sa imamom da ga popravi, on ne razumije šta govori, slično tome. Nego znači da bude iza imama, neko koga može zamijeniti u svakom momentu i stati na njegovo mjesto, to je preče i bolje. I to se, tamo gdje dođe, tako prilika, tamo jedan profesor pričao, kaže da je klanjao jedne prilike Bajram, kaže, mislio sam na drugom rekatu, kaže, da sam zdigao da ću nesvijest spasiti. Nemoguće da nastavim namaz. I kaže, zamijenio sam se sa čovjekom koji bi bio iza njega, učili su vas, imali slične glasove, kaže, niko nije shvatio da imam promijeni bio u namazu. Zamijeni imam u namazu, promijenili se, ali tako, ti zamisli sad, ti povučeš nekoga iza i pa dobro, Afendija, pa kuda ćeš, što ćeš mi sad? Priča s tobom, znači u namazu i razgovor, sad diskusija. Pa ja ne mogu da li, pa ti se Afendija, pa nisam ja, pa vidi Ahmedije nemam. Doka je, znači, povukao, on zna da nešto nije i razumije, shvati šta treba činiti, šta mogu da. I dok se povukao korak naprijed, ovaj će odmah proći šta korak nazad, ovaj korak naprijed i slično tome. Ali iza stoje, znači, ne znam, ljudi možda koji na stolicama klanjaju slično tome, to bi trebalo, znači, ipak ostaviti taj prostor, znači da tu budu ljudi koji mogu koristiti, znači imamo. I tako je rekao poslanik, da iza njega samo staju, znači ti koji najbolje to koji su razumni i koji su punoljetni i koji naravno znaju propise.